Swastiastu. Rahajan seneng. Sadurungne lugrayang titiang nayang angga titiang. Wastan titiang niputu arnati NTM Siongolas Siki Lulas. Saking prodi pendidikan agama Hindu. Video puniki keanggen nagingin tugas bahasa Bali. Iriki titiang jagi nguningayang silih sinunggil objek wisata sane sampun kawadar ring wewidangan Karangasem. Lan sane mangking titiang sampun wenten ring Taman Tirtaganggu wewidangan Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Genahnyane sawetara 5 km saking kota Ambak. Taman Tirtaganggu pecake dumun wantah Taman Toya sane kaduenang oleh Kerajaan Karangasem. Taler sane kuwangun oleh Raja Karangasem sane meparat anak agung anglurah Ketut Karangasem warsa siu 946. Sane ngolo objek wisata puniki wantah sane meparat anak agung Made Kosalir. Ring sisi kaler Taman Tirtaganggu wenten genah numbas ajeng-ajengan utawi restoran. Irike taler wenten pura sane medaging klebutan irike ring Batan Bingining. Ring sisi maju wenten telaga kekalih genah masiram. Taler dangine wenten wangunan sekadi pagoda sane medaging toya meredes. Dangine malekide wenten patung Dewa Dewi sane akeh mejejer. Sisi kau wenten wangunan genah masayuban. Sisi delot wenten telaga sane ageng irike kedagingin sewata ulem hias. Lan kekalih titi sane keanggen malilecita oleh para wisatawan. Para wisatawan sane wenten iriki akeh sane mafoto mace cingak-cingak, taler masiram. Kewentenan ring Taman Tirtaganggu puniki asri pisan. Riantukan genah tamane puniki ring tengahing umo. Taler nampek ring margi. Punika sane ngawinang akeh wisatawane ngerauhin. Iriki taler wenten fasilitas sekadi genah parkir sane linggah, genah makoratan utawi WC, ATM, genah matumbasan gagapan rikalaning jagemantuk, genah meplalyanan, wenten malih genah pesiripan. Yening jagi ngeranjing ring Taman Tirtaganggu, ketunasin punia akeh nyane sane sampun dhuwur keni selai tali sane adiri, sane kantun alit keni 15 tali sane adiri. Yening wisatawan mancanegara matiosan punia nyane, akeh nyane 50 tali sane adiri. Punika sampun perarem oleh semeton pengelola Taman Tirtaganggane. Yening jagi masiram tios malih keni punia akeh nyane 10 tali sane adiri. Objek wisata Taman Tirtaganggu ngawit saking galah jam kutu semeng ngantos jam 6 sore. Tukan punika ngiring para semeton sareng sani mangda persidel rau iriki ring Taman Tirtaganggu. Mangga para semeton kuning ring silih sinunggil pertanian sane kaduenang oleh Kerajaan Karangasem sane sampun kawedar ring mancanegara. Ini asa punika sane presiden aturan titiang undik objek wisata Taman Tirtaganggu. Yening wenten uang atur titiang sane nenten manut ring asa sane mias sayang titiang unsur bang kena pengampuran. Ukutan titiang antuk karama santi. Om santi santi santi.